now. Kijing le jong kiwe yang apisu kenal. Kam dan doa pisu sengat ya ke kubur bang kiwe. Lamen min nemen tem dur babri kajong pi kawan tenem. Lamen min nemen tem dur babri kajong pi kawan tenem. Ada kemungkinan sisa banganan ya gajing itu ngamlabannya ben. Warna kamen kadam haying imei kamen sim kerbeng tang siapi kotei bang bajing ini kami adeng ya kataru ngamla bane kat pangadang syong hitang marweng idur jong pi iwan pau hanga marweng kat bangai api ngadang